Skele, angibai skele, uza ngobukele, skele, skele, uza ngobukele, angibai skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy Ukatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kamfele Motiba aka Mr. Cool himself. Welcome to Ikasel Vugile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto siketho bafethu. Bafethu niyazi ukuthi ngithola ngise food bar bafethu, your number one best selling place of food in Soweto. Mfethu ayikho indawo eSoweto ebicycle leli grand endlule food bar. If ungikhola uzobona ngekota ezayo. You understand? So bafethu asithengise ikota kuphela. Sibhayisa kwanyama, chill vibes mfethu, kunokuba zabo DJ bazo DJ. So if you are in the east, the south, the north, the west, you are more than welcome to come and chill eSoweto. And ekusekhoneni ukwazi ukurequesta, ukwazi ukubamba itaxi, like imall ilana, igarage ilana, like yonke into ila. So now we have a kota e50 rand. Yazi why ku50 rand nekota inebheka. Le bheka le ozosithistela le bheka because uzoba nganyani shasha bathanda ukunyashasha. Actually bheka yase two brothers. Hayi le yase four brothers. Should man shama brothers ayi4 bafethu. So if we out awukaze wala tichira yakhe food bar. Hayi awukwazi ukuphatha ichira yakho grand shem. Hayi awukwazi ukuphatha ichira yakho grand, but then other than that ngamba nezinye izinto ezintswebe esiphila phansi kwamanzi, esiphila phansi kwamanzi, isiphile nasemhlabeni. Behind the camera I have uthando. One time ayimbize kahle namhlanje dabo, then I have Asam Slezuri, I have two of my boys, I have homeboy bani Seniti, DJ Seniti. oh DJ Seniti. Sure. Oh nyama expect episode in naye. Yeah. Masivale episode uzongena abatshela ukuthi uzoza yabo. Yeah, sure. So let's rock and roll and spin the dice bafethu. Food bar is iminki bafethu. Just search food bar iminki. Ise deep roof. Ikasilo tsotsi la kutshela khona ibhodi. So Khotman Lam, thanks for coming yabo. Yeah, no, thank you for having me. Abantu mabazibela kimi ngibabamba isandla bayibiza touch my blood. Ne on. Yabo. Sure. So bengicela ungishaya warm welcome yabo. uKhotman ubani? Usuka va basically introduction. Yeah. Tell us your story. What made you? Okay. Vocal ne? Yeah, mnandi. Mina igama uWilly Hlophe. Willie Hlophe. Yeah, before the entertainment music industry. uWilly Hlophe, I was born in Leratong Hospital. Okay. 1988. 1988. Yeah. Unangaki? 37. 37. Yeah. Yo. So before, okay, after ilentuza iLeratong Hospital ngiplomela eDops. Ngiploma ne-olady, ne-sister le-olady. Awe. And then sasuka Pretoria uMagogo uza le-olady. Yeah. Ngahlala le Pretoria khona indawo abathi Kromkwela ngaseSigandavu. Yeah. So that's when kula ngikhulele khona basically. Scandal. Khula ngibe intwana encane until size simove futhi from Pretoria to extension 4. Yabona le mkhukhu egcwele lapha extension 4 after Snake Park. Yeah. Olelambelana eZompani la. Awumzompapa. Yeah. So before Smoova size Snake Park esePretoria, so yazi into zamafamily. Yeah. Kwenze ukuthi olelami nabo seSterbuck bebadonsana yabo. Eish. So kwaba nalento ukuthi manje si2 khona uchera ngimlandelayo uLindi. Okay. Oledi vele bekumuntu osithandela imbombozo. Okay. Yeah. So ePretoria ngaboma7 mina ngimangele sesicociswa amabhekisi impahla zibhekiswa ama-suitcase asambeni bantwana bamasalti sapha. Ithi laba ne-training yabona mangikhumbula kahle kunendaba zabo ma-wash besingasisebenzisi. Hayi kodwa la day train ihambile all night singazi siyaphi. Yabo. Survey. Yeah, but even after that already, you know, khona already athi mabaceda kuzala abantwana baba abort. I mean before babazala baba abort or babafake kulentuza baphisane ngabo. Babafake kuma plastic babalahlela isigangeni. Yeah, so for me my mother was very strong for the both of us, yabo. Well. Yeah, to a point ukuthi
usize ngayi eJozi anganadladla anganafokolo, but she ended up having an RDP house. Sha. Yeah, ngithola. So she was somebody othi into amnyemela. Hustler. Yeah. Ngithola. So basically itimer bekumuntu okuma construction umuntu ozihasilelayo, but now ngoba umuntu ukuthi uyasilahla sisasebancane. Ngithola. So sikhula kanje vela sina time itimer mina ngilaze senginabo ma 18 years. Yabo, and manje ngihlangana nalo estradini. Ubona ithombe ngithatha amathubani wena. Yo. But leyo tazange zingisumoya yabo. Aware. And then from ngara sazoploma yeSnack Park olela thola indlu la eThepisong. EThepisong ngageleza eKagiso kuni primary yamaXhosa. AngisumXhosa kodwa ngene esigele samaXhosa yena msenyathetha lapha. Wasiphasa isiXhosa. Ngasiphasa grand. Unfortunately already liye lashiya ngisase ku grade 4. So phazamisa izinto ezibhaya lento leyo, but I kept on growing and moving forward. Ngithola. Then from elentuzeni primary ngasifaka isigele la eMndeni Junior eMndeni. Ngena ku high school lapha ngageleza ngashiya ku grade 11. Mangishiya ku grade 11 ngashiya ama course nyana thize ngithola. And the reason why ngishilo grade 11, you know, bokungana a proper supporting structure for me from background. Because if I remember kahle ukuze ngene kulento ku DJ enye cousin nami ngathi Grootman nguse ole ekamamkhulu beka buy sound. Ngithola abuma LP ayini lama vinyl lama LP ama T120 ama SL izinto engizifunde kuye. So bokumuntu ukuthi you understand umntana bakungaso umntana kamama akho man uzowashiswa nekara emvuleni ngihamba nge3 to 5. So but for mina leyana bekuyi structure sokuthi manje uyangigcinisa njengendoda. Ngoba ukuthi manje nokufunda ngikwazi ngaye ukufunda drive car. And manje nokuthanda amantombazana ngikufunde kuye. Ngoba bekashintsha amantombazana kanje. Ngiyangithola. So until ngize ngibe yilo muntu enguye Vandaag nginengcoso ezi3 futhi time lakho. Nengcoso ezi3 different man. Mpitazi impila sometimes mawulibela ukukhula bro mangana lo muntu okukhuzayo kwezinye izinto. Yonke into wrong uvumelana nayo, isho yonke into wrong wena right. Ngiyangithola. But lento leyo it's all up to you as an individual ukuthi ukhetha ukuthi ukhulise or you break. Ngiyangithola. So incosi zami ngizincanywa zonke. And then ngilafo incosi zami. Ngiyangithola. So what's the next question? Okay, the next question I'm going back. We know the shack life. The shack life is not like this life whereby kune paving kunanani. Umzombane uhlangane nomzombane. How was the life there? How was the environment? Benigawula grand. Like benjani impilo yada inkonzi or benphila soft, like how was the environment there in the shacks? So abantu bazowazi like the government can intervene because ungena emashekini babheke ezinye izinto. How was life that time you were living in the shacks? It's a good question, and I really need to refresh my mind and go back. Ngicabange kahle. But now izinto engizipick up ukuthi you know ayikaze yaba mnandi impilo esemasheke. Ayikaze yaba mnandi environment futhi sikhula kunalezi kuthiwa zitshontsha igara onugcina kumkhukhu kuhlala abantu kanti kunemoto ebhoviwe khona la emkhukwini. So bona ngehelicopter ndoda ngithola yazi ngikhumbula kule time kunenye shop obakuthiwa kankankani mawuya kuleyo shop yondlule passage before passage kunomkhukhu olenye ithama lakhona belibona scars. Ngathama lelana ngendlela bengizwa ngayo because mawundlula la ukuhlezi kunuka amakakala ngathama belikakela endlini emkhukwini hlezi kunuka amasimba sibana. So mina nempintshi zami besingezwe besitshontsha namabhodlela bona makuthiwa kuthengiswa ama cold drink laphana. Sinebusuku sikhuphula ifence sangena sitshontsha amabhodlela siwathengisa 10. Siwatshontsha la sibuye sibathengisela wona. Ngiyangithola. So le time njalo masiya kankankana masotshontsha amabhodlela le time besenzani besima futhi ama out wami
lezi bengikhula nazo kumhlatsi besirounda lezompanela le time asishaya ngamathi shaya izompana lize liphume le time kanti le time one day lingibonile nje lazi nokuthi ngihlalaphi yo sengikhohliwe mina shuthi lithe hey ngele masepusi down touch double ejardini bagcine ngingaphandle angithi manje bangibhale nalama toys la ngifika lapha vele sengizenza umuntu vele kudala la alibela la ngaphandle ngiyadlala le time achamuka emachamuka le time ala ngena ngejardini libuzanga lisho la ngibamba ngicini yo kanti Grootman lami likhona Grootman lami liphume nalo donse le time ngicima brukla le time achacheke libe yini is very outside the walls is grrr yeah so ile way umuntu bekasitutu ngakhona ikhula umntwana sure so when you never ventured into crime into kubamba inkunzi into doing wrong things bese ngiphumile ke la ukayibamba inkunzi mina yazi inkunzi engibambile wena bro wami inkunzi ukusuka yabona ama-out wasedobs ama-out wasedobs bingezinye ezambatha abobhashini yaphuma inamba bathi ndoda kunofingerman le ama-China awabhenki thatha imali bafake kumabhox wama-Hennessy khona iroom akungenwa nje kulele room bathi hayi ziyasha le Limpopo angikaze ngaphatha isibhamu angikaze ngaphatha mesa ngizoye nje kuphela ngemali ngifuna imali sichamuke size ngayi-DK sichamuke size sihlangane nezinye le out ziphethe igolf ziphethe neven ziphethe intshiza kanti lezi njoba zithi ziyaduma siyongena ngazo mina ngizohamba emuva sithole yabona lamadlava asemakliniki la ngiyabona kube ukuthi sihlela ukuthi sivaya ngo-Thursday sibambe sivaye Friday bekumele manje masifika laphayana vele siphule ingidi sekuvaliwe lama-China lawayana yenzani arana i-bottle store isnooker ngapha yilabo ma-slot machine in yangithola right Limpopo sihlele evenini ebusuku NP 200 bekuyini lamanisa lama NP 300 ithi labana masifika ngala ufingerman okay sharp safika ngaboma 10 sabona okay kuyangeneka ne athi kugcwele asina ne-structure ufingerman athi hayi maningena usky map ufingerman athi maningena ngapha niphuma ngapha iroom nizolibona but kumele niqale niparake lapho fingerman ithi kutshele something bro wami akekho umuntu ongangena la tshontshe lamakhamera ungana fingerman so that's why they call him the fingerman so umuntu ozokhipha istory uthi laphana kenzeka kanje yangithola silandele yithi labana Limpopo okay mase sifika laphana kube nento ethi kimi ibafit angeke iziyenzeke rere sengishawa egwababa manje angithi ngijwalanga rere sengiyathuka ke manje ngithi hey gents singakubuma 8 gents lento ngeke iziyenzeke fandaga silinde nekusasa ngoba kusasa iSaturday yangithola Saturday sithi akhe sharp kube nenye ithi hayi indawo yokulala ikhona yile ephethe ufingerman yile ephethe le yangayile organize ukuthi asikhuphukeni le out ke sharp zisteme indaba ukuthi asiyivaleni more le ndawo kuyi-Saturday mayifika ngishawe igwaba bafuthi kube nento ethi man ongayila kube ukuthi asiplomeni usaveni indawo sibona ukuthi khambani yabona isihlule futhi Sunday bavala ngabo 9 le time le China iphume ngejeep futhi every Sunday laphuma khona la kuhlangana namanye ama-China for istokfel sakhona ngithola badlala karate so laphana kusala intwana yakhona inxusa le time inenxusi ine-maid inenxusi inxusa khona sasencane newborn ne-old lady bada ibuilding nje hodi nje kuyajopela kuhanjwa ngale muva mabayolala okay right zithi buma 5 sifike laphayana bathi asiyigibeleni manje hayi sithenge isikhathi kuthiwa le time seliphumile nathi labo ke amajita besihamba ngegolf ke lapho lezi ezinye sisishiyile ngala ikari even elipake ngala ukuthi mase sifika phansi lahlele evenini hayi singene sidlala isinuka silivele siyabheka amadavu lawana waseclinic akhona waphethe slot machine in sekaphunguleka manje abantu abasekhophayo kune police station kanti ngayithina siyibonanga yazi lento mayenzeka bokungathi imove bokungathi ngiyayiphupha sharp inkunzi khona ihamba kanje
mina ngizwe nje ngendaba ukuthi ama-box wama-Hennessy kupakiwe ama-R100 ama-R50 futhi lama-box lawo wona more than 10 kushuthi siyabala okay omunye nomunye uphuma ne-box lakhe ukuthi uphume ne-box lama-R50 ayihlangani yangithola shapu ingene leyo yokucala donsa insimbi vula isichina leli elide kunebhatla kushuthi ebhaka kunebhatla yokuphumela ngalayo yokuya lapha emabhoksini amabhodlela yabona labo singakazi ukuthi ama-fake ama-Hennessy ama-blue label yonke into la asiphuza senze nix donto le China kephu hamba nalenye Hotman bathi utambo ile Hotman le chef linenhlizembe la Hotman futhi angazi lifisha nokuba fishane shale le outing egepu la uthiwe ngobuso banjwe sibanjiwe manje yabona ke manje lento mina ngijwalanga iyenzeka same time ngifuna ukulaha manje ngisespanini yangithola ngiphetheni ama-detective aphethe inzimbi mina ngiphethe screwdriver yazi why ngiphethe screwdriver bangofarile bathe bamba na insimbi nginalento ukuthi yazi la masingaboshwa ngcono bangibambe ngescrewdriver angifuni ukuthetha amacala engawazi yangithola bangibamba ngento abazi ukuthi iyavula iyavala yangithola shapu le China makumele kuyiwe ngale le China kanti liparake inyuku ngayili ifake ku-under koma 5 stena imifake ngayifo laba bama slot machine le China leli likhipha isijumbane sekhiye ezingaka but wena vula le bhatla yenza ungathi akezwa nathi isichina sisazi ndoda uyoceda nini ukulibela ukuvulana naye test key ize lenye ne crowbar ayibhatla fokolo size sitholakala isikhiye kuya 1 lesikhiya kanti lesitholakele sivula kayi 1 khona esinye sesithu futhi lesi siyavula khona esikhiyayo and lo mnyango mawuvulile wawuvala uyakhiya so ikhiya zithu la savula and then mawuzokhiya usebenzisa esinye sesithu le enye iyobheka la kulama box lawa ayi mina ngimangelele ukuthi ithatha isikhathi eside mfethu ngoba ngendlela esistructure ngayo ukuyindaba ye-in and out ithi laba ngishiya laba bangayiba parakela laba namanye ama-frotman nyana afaka ama-short amba ngama-bands lama-bands lawa manje lama 60 watt asangena zidlala i-slot machine abadlala i-slot machine lama-frotman ngayi kunabo mahosha yathengisa so shoot lama-frotman aphuma endlini ngokuthi siya ku-slot machine ngibona bayazi baze ngani so loyana makayenga mina ngimangela uthatha isikhathi eside ngimlandela ngihlangana naye endleleni hawu ndoda manje ukhamba kuphi ufingamene imba le room angiliboni ayi kunokuthi ngiqhubeke ngingazi ukuthi ubuyaphi lo muntu athi ngimlandela mase ngicada ngena futhi okay into engayisho ngibakhuphuke beyi2 kucala utabona lethuthi le yile phethe insimbi mabafika lapha phezulu bathola umfazi weChina umama nale girlfriend lenxusi bafike bathatha inxusi ele China lelo le iphethe ilentuza iphanga hayi ngiyamslice manje iphi imali abafuna ukukhuluma phume le ithi yolanda abantu ufingamene ishiya le 1 lapha phezulu mina mangicrossana naye kanje lo ule phezulu angazi ukuthi ubuya kweliphi room ngivele ngijike naye mangijika naye ufika udonsa le bhatla leli sekhiyekile lo yana usele lapha phezulu so manje China cap China vela hlala endabeni yakhe yazini ngengizozwa ngalabantu abamnyama la lento abefuna ngeze bayithola leyana iyabuya manje seyimangela ukuthi asabuyi ibayeke mayibayeka labantu bafike bakhima inyanga phume mayite manje bafethu nikhiyeleni la ndoda sike sastruggle nebhatla shuthi ibonda la lide yabona le bonda lingayiye next door lide but la ikakwazi ukuzifundisa ukuhamba nje ngespiral ebondweni ngapha phezulu i-razor fence i-electric fence but sithole seyingara mayifika ngara fika hlala phakathi bafethu sakade saluza kanjalo inyuku esitholile la sithole 8,000 esethilini plus 5,000 ebuya kule China leli
cabanga sukela sandele i-8,000 ne-5,000 sebacoce amafoni abantu shuthi I think bekunabantu aboma-11 la sebacoce amafoni abantu awathatha mina ngawafaka eplastikini angithi sibaleke 11 siphume ngeveni libele sihamba siya la kulentuza la besilili khona ngithathe la mafoni mina ngalahlelele ngaphandle ezihlanye lezi ulahla amafoni ngithi bafethu yabona lento lezi amasiko mina ngifuna ukuboshwa ngizoboshela la kude kanje ngizophesuka ubani la kanti le enye lezi zithu zijwayela ama-Hillsborough mayifika la yizo shuthi into ebe-distraction la wena program masifika la zona zifocuse la kubantu abafaka ama-ring akusazelwanga lento le esizele la sibafuna ukuthatha le indaba zabo ama-ring abomafoni nani angithola kube indaba ukuthi sisabuya le following I mean same day sibuya nale mali sithathe namabhodlela kwasana down yiyo nje inkunzi engiyazi zange ngiphinde sure lela valo le yeah and the reason why ngingaphindanga ngafikile amanye ama-offer buy the reason why ngingaphindanga it's because of I realized that's not my life ngithola like it's not giving me any positivity nge-direction engifuna ukuyithatha empilweni ngithola so I knew ukuthi I'm a person I'm an individual multi-talented. I can use my hands, I can use my mind to make a decent living. So judging to your scenario, there's a huge thing that's happening like eSoweto. Because abantu bayagcekeza amashop, abantu babanje inkunzi, abantwana lezi ziyakwazana, le ntwana ziyafunana. Like as a crowdman ubuya ku-experience enkunzi yini into ongazitshela ngale ntwana because bangena kwama-local shops and lama-local shops ahayara intwana zala ekasi ukuthi zizokwazi ukuphila zikwazi ukusurvive wena uma ugcekeza uthi le ntwana le next month ibhadale ngani i-rent. So what's your word of advice to the boys? Yazi word of advice mina ngayisho kumajita you know masizalwa sifika la emhlabeni sifike senze kanje ngiyangithola akekho umunye umuntu ayikho into ebuhlungu njengokuzwisa umunye umuntu ubuhlungu ngiyangithola umuntu ungithathela into engisebenzele kanzima noma ngabe kuthiwa ngiyithengele ngithathela ifoni or ufika endlini kimi uyagcekeza uthatha i-TV leyo TV leyo ngine reason why nginaleyo TV ngiyangithola so mina I would advise amajita ukuthi abayiyeke la ile abake bazifune bazithole mfethu ngoba wonke umuntu uphiwa ingqondo ukuthi angakwazi ukuziphilisa ngiyangithola angisho ukuthi akusiwo wonke umuntu oneplan oneplug lokuthi akadobha amalentuza but mangathi check abonye uPeboy mfethu ama-hustler lezana lezana ama-hustler lezana and akusibo bonke abagcekezayo ngiyangithola sekugcekeza zemanje ezeCrystal ezenyabha sisagcekezi I mean check and sikhula kanje kuthiwe iCrystal yiyo top notch yizo ke ezimoshayo ngiyangithola ngeke usuke la ngoba iCrystal angithi ithengiswa le kuma Black Panther idliwa ilezi ezinenyuko so wena uyosukela into unganamali ayiceda leswayo ngathi namazo mara ukabona ukuthi siphila namazombi lamazombi besiwabona ku The Purge sewakhona kamampela definitely Joe remember mina this is what I picked up yabona lama pharmaceutical kakhulu yiyo kuma involved kulezi zinto zama drugs because imagine kuthiwa mawuthathe ama-ARVs wacrashile abafana badakwa ilo yonto yabashayi baqeda la aphela amaqhawe ngiyangithola so I mean thina mfethu sikhula kanje kunama-crotman azibhemela insango sazi ukuthi i-drug insango ngiyangithola i-drug ekuyipilisi lelo lokupholisa ipain emzimbeni ngiyangithola so but manje izinto zishintshile mfethu asaphili like isikhathi sishintshile izinto now zi-different abantu bayenza noma yini ukuze bafile kamnandi angazi ukuthi kamnandi kanjani ifana notshwala mina utshwala angisayiboni nesisithi utshwala yokuphuza utshwala because of one mawuvuka ekuseni uyagula fucked up ngiyangithola
bese uyabona ukuthi lento utshwala bo-fake ayiqali no dali khona like ukuthi khana si-discovera no exactly and si-discover ngenxa yani yabo abo-TikTok in dala ya-exista lento le yabo and ifana nalento ukuthi okay sharp i-gender base i-GBV abantu ababhaya bayi-discover manje because of ama-platform esinawo manje dala ya-exista and it used to be a cool thing like ukuthi ubaba yophuza makabuya shawo mama like it used to be a norm sazi ukuthi lo baba wase-next door namaphoyisa azayamazi exactly yayibona that thing and manje abantu ababhaya okay thina siyi-generation yano senza izinto ngokuhluka angeke ukuthi masumnandi unanekile nakho sofuna ukuyopressa umama umpresselele ekhoneni yabo usuyamkhinya manje sokunabo abo-protection order nani lento zabo-protection order sizazi manje ngiyangithola So I want us to dive in on a very sensitive topic in which I feel like wonke umuntu la uzoyifila le question engizoyibuza and in which i-question engizoyibuza why abomalume abomamkhulu abomamncane bangasawadlala amaphatho wabo like awunamama awunababa mara akunamamkhulu ozokusiza akunamalume ozokusiza like kwaqala kwashona umama wakho nobaba wakho soyi-one emhlabeni like yaphelelaphi lento leyo ukuthi umalume wami ukhona ngamfonela ngavuka u-anti wami ukhona ngamfonela ngavuka like why wonke umuntu usekacabangela umntana wakhe ukuthi hayi akusumntana wami uzazibona uphuma kanjani I think or namanga bafethu like okay sharp ngabuza wonke umuntu ukhona umuntu osiza umalume wakhe la ukhona umuntu osiza u-anti wakhe la at least wena yayibona but in a majority abantu abayi-4 uyi-1 and plus 2 plus 9 it's 4 plus 6 uyi-1 you understand so why do we have that stigma of not helping umuntu yambona uyazama uyayibona into anishaye podcast ezumalume mani awuthi ngale nto ne-2000 ukuthi yobhayenya ikhamera yazi asiyeke umalume ngicabanga ukuthi kude le ubro wakho ozalwa naye usisi wakho ozalwa naye yangithola kuna some sort of competition jo yangithola wena ungeke uze uyi-realize mhlawumbe wena unalento ukuthi azini mangavuka chiro sezadleni nayo ngizomvuza yangithola but uthi uyayibheka uyareversa upay attention kule situation wena okuyo ukwazi ukulala ngendlela khona noma makalale ngendlela khona yangithola so it's very few people abanaleyo ngqondo ukuthi isanabona mangavuka ngizofaka ibonda lapha ejaridini yangithola so asibuyele kule yabo malume nabo mamkhulu nabo auntie ukhumbule abantu banabantwana babo njengoba banabantwana babo sokuyi-competition manje ngona rahadi akasebesharp ufeta bongane yangithola ubongane umuntu oconsiderwayo umuntu ukuthi mabambheka banama-high hopes bathi hayi sibona i-future kubongane ubongane 16 years mhlawumbe niyalingana ngeminyaka 16 years ubongane angene egwayini kucala wena ubheke wena mabakubhekile bathi avele lokho kumele akhombele abantu amateksi athi yi-3 la ubongane angene kugwaya aqale ngogwaya athi nyawuphi wena usayibambile lo nganabazali awuna father figure awuna mother figure wena loyo yonke into right kuwe ngaleso sikhathi uyazi-encourage uyazikhuza yangithola iye ubongane ukube i-jailbird aphuma ngena ubongane nangu sekavithizwe umphakathi umkhendlile umphakathi umbongile strong yangithola to a point ukuthi from mina taking from my situation to a point ukuthi ngidliswe nokudliswa ngidliswa ifamily ukuyodliswa ifamily ngiyadlala nje ngibuye esigela angitshele lezi ndaba ngisageleza yiye emndeni junior khambani futhi khona le sister leli belicashe endlini kamamkhulu yangithola umamkhulu bekasebenza emakhishini okay during the week yimi ngibhekile lapha yana kuthiwa yazini
iba ngayi full time ngoba nami sengigijimise vele ne-freedom ukuthi ngifuna ukuzenzela into zami ngiyithulele angithola Yeah. khona umuntu ozobuya ngirasela Papa baby. and lo mamkhuluza ngama-month end kube nomunye usisi ocashayo kunomkhukhu emuva casha umkhukhu lo sisi lo sisi kanti umzimbabwe Nokutawula. ya unobutawurinyana usebenza e-Silver Star Casino ngale Krugersdorp Yeah. Elin Heaven shapu lesister leli umuntu oclose nomagogo ala ngi-understand relationship yabo uyabona lesister umagogo makafika lesister ngeke liziphume ngegate but umagogo makangekho lesister li Up and down. yeah ninakalali nokulala la mara angaze ngabona nebhari yakhe umagogo afike one weekend Monday avaya mangibuye esigela mina ngithola lesister lipheke yabona ama wings afaka amaqanda flour ufrayile kunuka kamnandi yabo Ziyathatha. ufeke ushithi ubone ukuthi le ithanda ukudla fake eplateini laphana vele ngimthola libele uyashishimbisa manje awuthi one athatha zithe ngifike endlini ngoma past 3 zithe zithi buma 4 khona enye athi ambathi bangani ukuthi asamsojika lekasi phase 1 kula idladla le lingakhona ngithi avela asiye ngizovela ngidlule nase jardini ngibabone ngikhuphuke awusisaya kanje ndokuthi vele ngigcwala amathe emlomeni manje kungiyazi manje ngathi ufuna ukukhuphuka namathumbu ke manje ithi bongana zenifana ngisekho mnandi athi sibuyele emuva masifike emuva ndoda yimi lo yanyawo endlini Yo. mangiwa ngibe unconscious akazi ube nento engiphaphamisayo kuba lento ufuna ukuphuma ngigijimela etoilet mangifika etoilet mangiphuma ama drop futhi lento mayiwela emanzini ase toilet ukuthi Yey. yangithola uthi kimi hamba uthatha aromat weed ngigwinye same time ngiphelelwa amandla ngigibela umbhede the following day kumele ngiyesigela mangigibela umbhede ngilale ekuseni ngiyezwa man ngiyaphaphanyana but anginawo amandla ngithola Awe. ngingayesigela ngiyawuzwa futhi lapha itoilet lisendlini lesister kumele sipanise itoilet ekuphi endlini moya etoilet undlula ekamereni lami kamera lami alikhiyi lingene lesister malingena ngiyazwa amandla umuntu sekana 5 minutes mara ngezwe ngazi umnyango etoilet uvuleka ngiyangithola so ngenza ngithi ngubo kancane ngiveza ilihlo lesister lifike lime kanje umnyango wami livuke kancane lithi ngilibhekile alibodi ngilibhekile ene lona libheke mina ngizigubezele mangi athi hey kanti usaphila ngibona ukuthi oh ile anyama yayizo Khawusiyala. no ile anyama yayizo yakuthola manje umagogo ngingamfoneli makabuye ngimthethe emagogo nayi situation lo mama ucishe wangibulala lo athi ngeke asayenza le nto le uright kabi lo sisa ngeke asayenza kenzakalani kanti la umagogo uyazi ukuthi okay sharp ngiye kanjalo ngaphuma kanjalo ke kumagogo na today angiyi Usaba ukudliswa. ngiyakubona ukudliswa mfethu azikhona into engiyinotisile yabona mina ngumuntu ophushayo empilweni ngithola nginokuhlela into zami ngiyazi nginama meeting kuphi nabo sibanibani but manganyathela kulela charity sibali just nje ukunyathela izinto zami zapostponiwe abantu abasangithatha serious vari nami kunamanye ama-cousin namanye ama-charity angeni yayibona so ngibe nama experience nje asinaksi ngisaseyintwana ngithola up to this day yes ngikwazile ukuthi let me isolate myself from this type of people let me just move my own direction uhamba nami ngizombona ngikokha nami so because we are running on 30 minutes now we are about to dive into the music space Asonhle Queen Zuri, can you please bring us the best kota in Soweto food bar if awukaze wadlela kota le awunalebo tata boss yabo. So let's hop into the music. Sure. Now it's about to get down. It's about to get controversial as fuck. Yabo. Who taught you production? Man. Who taught you how to DJ? When was your first gig and when was your first song? Okay, remember I touched base on the part ukuthi athi malume.
yeah Mntwana kaMamkhulu firstborn. Yeah. By sound ama-vinyl nani ngithola. So bengiya kuye ngama weekend. Ekamereni bengilala kulo mangiyekuyo bekufana ne-store room bekunombhede nje ngapha ama MTL. Yeah. Yangithola ama Ion ama JBL. So laphana kune setup unyana phezulu kwe-fridge because bekanokushaya ama event inyana bhayisa utshwala. Yangithola kune setup yamalentuza yama Gemini. So bengihlezi ngiphula amanaliti ama riding ama vinyl. Nginokuzikhohlwa ukuthi ngikhiphe i-vinyl ngithi ngisuthi i-vinyl mangisalibekela i-vinyl ngithatha inaliti angithi around riding ifike ibambe i-medguard iphule esihlezi sicawana njalo. So ngafunda da uDJ and ukufunda kwami ngikhumbula uFresk into engekhoyo leyo. Yeah. Beka close naye. Tonke ayilengoma iya rock. Yeah, so waphinde washana le track lena kala amaphoyisa. Yeah, nankala. Washayela khona yi. Nankala amaphoyisa. Yeah, ngikhona kuleyo video nayo. Ivale out. Mfethu naye ngathi uthathe ezempilo naye ungene kuma drugs waphuma wenzani. Sinamthola. Ngicabanga ukuthi angatholakala mangabuya kuyayiwa kubo ayofuna because ne number yakhe anginayo. Awunane. Yeah. Mele seze plan ezama ukumvusa yabo Yeah. ukuthi ikasi livuke. Yeah. So kwaba yileyo nto ukuthi okay sharp uFreska bokumuntu westunt. uFreska bekadlala. uFreska bekanginspire. Dope. Yangithola. So uFreska bekathi makadlala mina bengima kanje. uFreska bekathi makadlala Joe beka hypnotize nomuntu ongamboni ngesound. So I took my version of or style of DJ ngithathe kuFreska kudlala ngesandla se1 before into zabo Black Coffee yangithola sidlala ngawo amalentuza ama vinyl kwaba umuntu ongimentorayo hayi ntwana yami faka kanje 3 step walibela umixer uyathepha I mean mazobamba ingoma wi BPM uyathepha yangithola kwaba yilokho ukuthi akhe sharp ngibambile nami kwaba ukuthi leyasemzini bengangithembi ukuyadlala impintshi kaFreska so benokuvana nami eHouse Africa le ko kanuni isaphushwa abo kanuni nabo Da Vinci. Yeah. Sifike sibhama vinyl ivinyl le1 kuthathe 120 ingoma ngapha mhlawumbe ezinye ama version ayi2 imix I mean original remix sifike lapha yana sithenge nalama bag wakhona bekwama vinyl wale out yasemzini mina bengiya nje ukuthi manje ngu-back boy yangithola sinyakuka lapha yana kwaba ukuthi la semzini ihamba ngama-crashes so kwaba ukuthi kune beer festival eKagiso eholweni laseKagiso so la eholweni i-entrance ingaba yini and then ngale stradeni kulabe basehlaphe khona so masingena ku-entrance uhamba ngama-crashes uhamba kancane yangithola mina ngiphethe ibag le i-DJ booth athi kimi yazini angithi uyakwazi ukufaka ingoma ngithi athatha ngifaka ingoma e1 fika lapha khumba ingoma lethi pepe oh baba Sign of Dragon ili piano lelo ukuthi mina nje ngikhuphula ithemba yeah sure okay sharp gijime neback ngiyenga la thola lenye frontman ladlala ingoma yokugcina le kumele ize and ingoma iyaphela ngivele ngikhipha ivinyl ngifaka awe shaya ingoma yokucala i-crowd icale phansi bokungathi bokudlala i-jukebox mangena mina vele icale phansi abo sister bayasondela ngingakajoli kahle yangithola ungakathi basondela abo sister legama elika Boza yeah shoot mina ngacala ngegama lika Boza before ngifaka u-Opshek ngoba ngu-DJ Boza Opshek yeah ngithole la shaya ingoma yokucala le beyiza vele athi angisayi la chubeka wena thela baba yeah lahlele isi2 ufika omunye usisteri athi wena uBoza wena so ngalithatha la lelo gama nanginamathela yeah yes so your first production then unengo yeah mina nginengoma then you are record sure then who taught you how to record ama beats wayenza yeah who taught you how to make beats ngisifundise mina John how so hayi namama ngiye ngazama ukufuna ipikinzi gala boguquqa ngathi afuthi ngiyayeka lento yenza podcast bheka nje yami yazi into mawuyenza ngepassion mawunalento ukuthi fana nokubhala
uyesikoleni ungakwazi ukubamba iball pen yangithola wafunda ukuthi okay sharp ibanjwa kanje yangithola same thing ngizifundele ngahamba ngicela ngereason 5 or reason 4 Yeah. bengi up and down phezulu kubo Thulani Yeah. abo People Deep Yeah. saza saba ne group ekuthiwa Soweto Underground being part of leyo group leyo that's when ngagain ne interest ukuthi athi ngingenele ama competition labo bo Viceroy Makaya Mix ngithola Yeah. that's when I actually get to be exposed to a crowd ebaya and also nga create nama relationship between mina nabo Christos abo Vinny Davins abo DJ Tira abo ebabaya man abanye noma ngasengasababiza so ngayibamba kayi-1 ekubeni bese bila eshawela ngifike eshawela ngingazi muntu angizanga ne-crowd abo DJ bada ama-resident kwenye indawo hayi mashanganeni ngikhohlwe yini igama laleya ndawo ngifike ngadlala ngawina no zero yamkhumbula DJ Zero Yeah. Shout out to Zero one time. exactly so that's when I met Zero also Yeah. ngayibamba ngaya kuma semifinal ngaya kuma regional and then ngiye kuma regional semifinal and then final yakhona bebanjwa le PE Yeah. masifika le PE ngadlala kamnandi but uyazi ukuthi khona makuyikasilapho jo and for the first time mina ngiyodlala e-stadium isound lingaka ngapha belungu ini nokuphenika kukhona ngithola and then azange ngize ngithole la ngathathwa enye itsotsi ase-Cape Town okay mnandi azange ngize ngilahle la yini ngabuya ngazitholela ikhompyutha yokuqala donsa yona ireason thola ama-sound banks pressa yaze yenza isense suka ngena ku-FL pressa yaze yenza isense but hayi le sense le imnandi manje ngiceda kuyenza manje after boma 1 hour hayi ngiyazidayila lento engiyenzela ayikho yangithola that's when I actually ventured into collaborations nama-theater circus intwananyana zesikasi and then I was like, you know what, ngine 10,000 ngiphande ngendlela engiphande ngayo. Why not ngithenge i-keyboard? Why not ngithenge ama-monitor man? Kube kubonakala ukuthi studio because of bengiconnecta nge-amp. Yangithola lesendlini ngapha nini uyabona abo RCA ayiphumi kamnandi. Sharp. Yeah. And then I got an opportunity ukuthi ngirane indawo. Ngafika lapha ngizorana i-entertainment ngingumuntu o-organizer boma-event uBlack Coffee eRoadport umuntu okucala ukuletha uBlack Coffee kunindawo kade iCornerstone before uBlack Coffee ayodlala sekadlalile eDisofeng because mina I got introduced to uBlack Coffee eDisofeng. If you can check profile yami nginethombe nayo. Yeah, I saw it. So ukumbona kwami oqala eDisofeng ngikhumbula ukuthi ngibuya ku-first class sidlala ngesandla se-1 shaya stand lezinto zama-effect besingazazi thina effect ngayizwa ngoBlack Coffee to khona into ekuthiwa i-effect and ayishaya and I was like lento le nami ngizoyenza le liyayenzayo so le yasemzini vele ithole i-mixer i-DJ M600 hayi nami singapressa hayi nami ngibuya nayo vele isandla siyavuma kuyaya ngithola ngoba ukuthi ayivele lento sesegazini ngithola and then ngaqhubeka ke ngangena ku-production shaya ingoma yami yokucala yangenza isense ngingazi nokuthi uma urelease kumele uyongena kulama platform abo DistroKid abo in kumele urelease online bengenza ingoma ngiphisane ngayo nje sende WhatsApp sende ku Bluetooth ingana direction mfethu ngihambe ngiprinta ngispend imali ngiprinta sama-CD ngiphisane ngithola into engana direction but it was driven by passion sharp right all the way up to ukuthi manje ngisipana ama-showstop ama-showstop ngibona ngentshebe nonke uyago-ted so ukuze ngibe introduced kuma-showstopper unenye intothi bathi ubhiza sesnake park usadume uKhilaka wasangena ngithola ukuthi ubhiza nyamazi usangena le track ithola ukuthi ngithi mfethu ngifuna ukukhila ngirana indawo ngayibo ku-2015 ngirana indawo ngayiyo Western Area eMarula Lounge
ngimthola kanjani athi awuthama uncinci Eish. angigayi namba kancinci awuthi mkhuzi khambani man mamela ngifuna umuntu osoyenzeka lento athi abheka ngazi mara yazini uphethe malini hayi uphethe 4000 hayi manje ngiyabona ibrand yakhula kakhile yangithola and as umjita nginalento ukuthi mina I believe in self-empowering and then pass it on to others. And then awuhlanganisa ukhila sa busy nabo Bags and Terrace abo euphonic right ukhila ngathi beka performance samo ePitori adoje lezi after performance ezengakimi fotawa yangithola mina lezi zabe ngithi agents nina ngoba vele niyenzile lento yenzeke ngizoniga 2000 manifika ngizonenza mnandi yangithola and esivala ngayenza into yami I'm the first person ukubhuka ukhila kawo ngimsuse kule crew bekasebenza naye ngimthathe ngithi nasi slot nayi inyu say it again I'm still repeating it. I'm the first person if ufuna proof owazi uncinci akabuza uncinci you're the first person. I'm the first person. That's when a relationship yami noncinci started. Even today we still tight as bros. To a point ukuthi ngibele ngiphusha lento ye production ingayenzi sense and then uncinci wathi ngibheka mfethu masodlala akubo ukuthi wena uzosidlalela ngoba uyayenza lento yangithola uyayivuruvaya lento nabantu bayabachaza lento oyenza siphume singene uye no less less my art siphume singene mare malini ada proma yabona nomuntu proma proma yakasafana nje abara proma sobona proma uthi sizofaka inywa sithumela njani ngiyazi ayingenanga ingenile kuba ingenanga mara but mina bengayithathi ngenhliziyo reason why bengikhulisa icraft yami yangithola bengikhulisa icraft yami because sometimes not everything is about money yangithola sometimes you need to protect the relationship before you know. You need to make sure. Exactly. Yangithola. So iye all right iphila melo kuqala feature ulentuza ufiso el music. Isangoma zamapiano. Kune track lami lapha lithi dlala option. And then kune elinye track lami lithi ubumnandi. Feature no nothing khohlwa lethothi. Ayizongixolela. Sorry, vocalist. So that's when I got introduced to Hulumeni VA. That's when I learned to go to Hulumeni. That's my pro also. Shout out. From that, I started into yahlangana in the sense all up to today saying na API 4. i4. So cut. Bafethu ikota besintshela ngayo sithi 50 rand nayo. I hope niyazibonela if we out uthi keep icherego ise quarter date sowethu mele umlethe entweni ekanye. This is what we call a quarter. Leya manje ilama quarter manje ayila why le quarter specifically we 50 rand? You know why specifically we 50 rand? Sure. The patty is 100% beef patty. The cheese is 100% cheddar. Ama chips wakhona kusilawa semakhoneni. Sure. Ilama chips vele lawo aqinile. Isinkwa is not just a bread. Isinkwa sekota. Ama sauce akusilawa wathola nje kuphi na kuphi. Even the packaging, even the aura mohleli la. That's why we 50 rand. You understand? Uzoyizwa mawuyidla. Ukuthi deserve the price yakhona. On. Uyafuna njami? Avele benge ngugaya. Manje amele 1248. 48 ine Russian yabo. Ine big Russian. Ningacabanga into ezisitoti. Ine big Russian. Ine qanda, ine cheese, yabona 48 rand sibiza Martinez. You understand? So le ipen out here so sineme ngamakazi wala iSoweto so people can relate. You understand? So sithi 50 rand because of the value. Neqanda akuthile qanda lase ngathi libhekhiwe. Mfethu leli qanda lenkukhu ecotha ubreak namhlanje.
Yeah, kushuta kusikanda lokuthi dala lalwa lenkukhu kudala lalwa beki virgin talk more. beki virgin salibreaker lazala zashaya iqanda yayibona mkhozi yayibona so asiqhubeke mkhozi wami Yeah, sure. So wafethu welcome back kuyiKasi Livukile. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below ukuthi Soweto Sigethu ningabona itafula sel empty kanje ayishayele lo muntu 1 minute yabona ngifuna ukwenza ikota competition wafethu ozoqeda ikota kuqala uzothola enye ikota yekhaya bese simupha ne200 yona kanjani ubani uzokunika 200 so mara sikenzela ikota enkulu yabona isinkwa sonke yeah sikushala zonke izishe bese ozoyiqeda kuqala ufuna amagimba le ozoyiqeda kuqala so I'm gonna be running a quarter competition so it's gonna be an event and so prepare somewhere in December yabo so ozoyiqeda ikota kuqala uyowinile sigayi 2 clipper sigayi 6 pack sikuphi VIP special ukuthi uhlale but make sure wonke umuntu ozayo uza nabantu abayi5 ungezwe uyi1 because manje uzozivotela uyi1 manje yabo so wonke umuntu oza if 1 2 3 4 5 6 7 5 10 15 20 25 30 so I'm expecting 30 people and labo bantu abayi30 baphatha ama50 rand bazothenga bangazosibukela sidla bazosidisturb so mkhozi wami asifakele emandleni phekwa nazo so back to the music making of the music. Okay, back to the music. La sigcine khona kula esikhuluma ngama featured ne? Yeah. Ngafeature khona ama track ayi2 idlala Opshek nobumnandi. Ngafeature khona uFiso. Asithi masikhuluma ngoFiso. Yazi lo masendeni. Wenze noFiso sangoma la mama. Mara simnandi. Awena mnandi. Yeah, simnandi ngicabana ukuthi past tense. Kwenzakalani? Hey, nakho uFiso ngemgaya ama track ayi5 awa master sivumelana ngenyuko mnandi. Hawu. Sekuphela boma 4 weeks production for phone dololo. Hawu, ndoda manje ngize ngisukele ngize ngayi. Mfike bangishayela studio. Hey ngithi ngiyabhekisisa ngithi ati ngiyeke indaba zabantu yabona ngiphume endabeni zabantu manje mina uthini into zami ngokubhatalile umkhaya malini angisakhumbuli bekuyimali boma 5 for hour khona la and ngiyakhumbula isinye bathi sifiso ubamgcikezele studio bathi bamgcikezele studio na usho kanjalo yabona wena uthini mina ngazi so sharp ithini into yethu ngoba mina ngine studio the very same equipment bekasebenzisa ngiphethe ngithi okay check kumele ngirelease angilungisele into zami ngoba sizwene ata ngiboleka istudio sakho washaya imoto waya kimi fika kimi angamgaya istudio ngathibeka jo angibhayizisi nandi thatha istudio sami kwaphela another week wathi asengicedile ngeza ngayi eDK collect izinto zami into okay sharp ngoba ngiyabona istudio sasispanisa yabona qhuba into zakho ungangihafi mina ngifuna for angithi nokusho ukuthi la mali leyana ngikubhadalile ngoba nje uspanisa equipment yami manje uthini ngi-out mina ngithola yeah ngithi mina ngakhi i-relationship nama ukukhwini ngithola ngithi ngakhi i-relationship I mean we are trying to develop together ngithola as one sharp ngishiya equipment lapha sengiyayidinga equipment tempe kumele ngithole equipment ufisa akasatholakala efonini ufiso this hey mina ngishuthi music video in uthini kathi ndoda manje studio sami ngifika ngayi studio asikho studio sesitholakala ngama piece ispeaker sikuphi studio sesihamba boma Run Fontaine ushuthi ufiso yena mina ngithi okay sharp equipment yami sibani ngikushaya equipment yami fiso hloniphi equipment ngithola sehamba boma Run Fontaine ala ngibona khona la sengitshela nokuthi computer yami ya overheat ngithi yo angaze ngayispanisa anyway computer yami ngibolekisane ngayo ngishaya ngala madela waHood lawa amathasha ngithola ngimgaya lo equipment efana nale kwaba ukuthi manje asazwani kahle ngenkulumo ngayidonsa equipment yami but ngidonsa manje ngisekho happy East and West sharp futhi mangicabanga eza se-DK mina kudala zingigila yazi nobani omunye omunye ules les
showstopper wenzeni les ngisane office la eRamsey Fridays bali baba niva hayi nginoncinci singayiye DK kaSlam okay shaphi ngizovela hayi mnandi bengisapha ngesport car iOPC shaya imoto N1 ngehla angifika ngaye ngithola uleso nenye udaba ukuthi aku yasemzini mina makathi yasemzini ngalento ukuthi yakubo ngiyangithola shap singene lapha nawo all of a sudden sokunomuntu owehle taxini cherika lese buya kuphi kuma Davidson esinye isitulo singakanani nangu tsekeleke kanti umntana ushiya indoda le uthi uyovakashela kuza kulesi lo mntana makafika ngayi sekucelwa mina mfethu sithathe incinca akekho la angisabuthi incinca uva ngithola ngitha ngoba angabi ngathi ngisnacks ngizoza makanoncinci ngithola siphume ngekara yami uhlangabeza lo sisi lo angene ekareni bengiphatha amafoni ayi2 enye bena 3 weeks 835 enye bengikhuluma ngayo vele ngibe ngidriver vele ngibeke ngikhohliwe ukuthi 835 ngibeke la ku passenger seat so bakangena ku passenger seat silanda lo sisi bayabuya uyamvulela iseat because bekuyi2 door uyangena ngena lo sisi uleso uyabuyela esithini sibuyela la mina ngibathole khona ungene ekareni yakho iselaba stance makuthi ungena hayi lapha bengiphethe imoto eka stance hayi mara yena bekakhona umama sharp buyela la mina la ngibathathe khona athi ayazi ngcono ushiye lapha kimi ejardini ngithe okay sharp si masifika lapha kunento ethi man ifone yabo ngiyayifonela iyaring ifone baro ngifuna ekareni ifone ayikho emotweni ngize nefone ngiphume ofisini amafoni bengikhuluma ngawo wethu lo chair lo uleso ufika ngishena lo chair wakhe eroomini lakhe angimazi lo mntana angazi ngixoxana nalomntwana kanti umntwana wasekabheke ngapha ngakimi lesi ngiyamfonela ulesekana kuma 15 minutes ashile eroomini lesi indoda manje ukupha nyazokala njami nyazokala indoda ngilahlekelwe ifoni awubona ngifona mndabo ohleli khona hayi ngibona ngafoni ngithi asibathi ngitrack ayi ngifona ngazi ukuthi iblockwe kanjani ngaleso sikhathi ngalo 15 minutes ifoni ayisatholakala ayi ngivale ayi ngqondo ithi man no man ngifonela uncinci ngithe baba manje sekenzeka kanje athi wena uza kanjani ungangitshela ukuthi khona lokho ngithi mina ngishilo uthe unawe lo muntu athi mina ngazi next ngizwa ngawe indaba efona athi uncinci unesandla uyithathile ngithi athi uyithathile ngithi yo akube ama exchange of conflict and all that angithola ngicina ngimthutha leso ungathi uzonya manje angifone ulesa aqine ngefoni asagcina nje noma ngaze mina la kaSlam ngiphethe izinja mina ngeke kunyenze next ngiphethe izinja mina ngidawo uyangisabisa okay shabe ngithengelo nami le phone yangithola and manje lapha kumele ngihlezi ngireport kumele bahlezi bayibone office ukuthi ayisasekhona le phone ngihambe ngiyobha enye sim card angisasitholi because bengakasiregister ngami sharp ngisathi ngithi ngibheke lokho kungeni call ukuthi lo mntana wathathe kanjani the following day iSunday I mean Saturday ukuthi lo mntana wathathe kanjani amanamba amefoni kalesa ngazi lo mntana ngifonele hey abuthi uzwang ke sharp man man ke usole chere eso arayi wethi leso uyitserele na kimmono uthi kimmono kimufiti fela uyitsere phone akere ukokaye wena ari bile ke ngadile ke atsamaya ke boela mo ke tswante ke ra mamo ska tsamaya sengifuna ukuxolisa inhliziyo manje hayi ngifike ngihlala lo mntana sifike sekuncinci ncasho uthi uyithathile ifoni ngithi hayi for lokho ngizibhadala ngawe uzibhadala ngabani ngalo mama ucherika lesi for lokho ngizibhadala ngawe umntana athi hayi on later on sinegigi nabo leso uleso wazi lo mntana ahambile chamuka mina lo mntana hlangana egarage ngithelele uncinci petrol ngizithelele ipetrol bless makathi xa ubona lo mntana okusheka umshwala masiba akwazi ukukhuluma kwaba isimumu bless nokuperforma bengasaperform ngamnandi noma ajika lapha bobona uThule sekho bese kasishashu and manje ngiyambona ukuthi ngiyomvithiza ngithi ngiyomvele angathi ungivithize manje ngiyabuza manje umnikile athi anginika ngithi umaka athi anginika seli 2 days game hamba the follow after 3 days sharp sindlule kuleyo sibuyele kule abantu engibafeatureile ne Mabhoza no Mabhoza
Umunye umasendeni naye. Wait, this is the first time ngizwa umuntu akhuluma ngomabhoza. Mina ngazi amabhoza akhuluma ngabantu. This is the first time. This one is an exclusive one. Makalezo wathi ufuna abantu. Why? Why angikhaleli mara why? Why? And awuthi yakhe at least ke sure. ngabe umgcele for clip wathi mfethu ngibambile anginazethe ngibambise 4 zokugayima segigini. And there's nasemakikini masiwe sama boma Rustenburg eMpumalanga. Sasa nasemshadweni ngakhehlelezi. Angiropa umuntu beyangiropa ules. Uncinca kaRuby. Uncinci out grey. And I hope you are here esibhedlela. Hayi njami. Strong kakhulu le. Uyombona? Mangisuka la ngiyakuye. Ngifuna ukuva asivayele. Yeah, singavaya. Singavaya ne? Yeah. Okay, ngizoshama ama-show nyana ayi-2 uzongimela. Akuna stress. Okay, sombona ne? Yeah. Okay, sharp yeah. Sharp. Hey. Ngikhiphe ingoma ibateke ngona mane yimi ulesi umsheke. Yeah. Ngishayela music video. Yeah. Phela azikhona abantu abamajethe. Abantu abaqala bakubheka ukuthi ngathi khona into zakhe ezilungayo. Abasondeza phambi kwakuba ngathi zakufrostana. Ngithiwa Imbungu. yeah. Uyazazi umuntu wakhona. Niyazazi. Job bloody who? Yabona. Abanye ndoda kunene sibagane i30 ndoda. Ubani umgayiti? Ubona uga umuntu i30 usamgayi i30 uthulele wena. Uze kuku. Kuyaliwa ngara. Mara umgayi i30 Bayolwela kwakho. bawulela kwabo. Ubani manje lo? Umabhoza siba. Bekayenza i-GPV kwakho. Hayi yabona Hotman lami. awona khona ezinye izinto ne. Angitshelesa kamabhoza kahle. Awuzenazo. Amabhoza out ayikho into esifisayo but hayi. Ezinye izinto kumele uzi-isolate na ukusefa ingqondo yakho usefe nabantu yabo. Yeah. So hayi siphilile nalabantu mfethu. Okay, siphase kumabhoza. So umabhoza bomgayisteli. Ngimgayile Momgayisteli 2 times futhi. yena oshaya ntombazana. Angazi ube kulelwana khona nje into beyilwelo lapha nama-ARV ngaphakathi angazi. Enama-ARV. Ngiyakutshela. Yo, pip. Disclaim. Ethana ngisho kahle bathi disclaimer ne. Yeah. ARV. Mara Riyate. ungazi ukuthi bekulelwana but ikhona nje into beyilelo. Ikhona into ekhona la. Yeah. Mabhoza ARV. Disclaimer on the V. Yeah, so injani? Yes. Indlule. Izinto ezibhayi kwele industry wena. Mfethu mina ngizibonile. Kumele ubhale magazine. Nomncinci naye ngine-history yakhe na. Ithini yakhe? Bengiphansi yena phezulu. Kanjani? Shoot yazenzakalani? Siya duze nevali kunenye inkasi ngala. Kube nabanye abantwana abafonayo. Fona kwasha kwacima. Thiwa ubani nize ngala. Abafika kana thina sesisuke sesisowethu eProtein. Khike labantwana. Sengiyolaliswa kwenye indlu ngaseProtein elinye Grootman onamateksi ngala. Nayo bilifuna ukungena. Yangithola? Yeah. Ngathi kuya sifana lo team Grootman la khona. Khohliwe bathi El Potela or something. El Patela somewhere yeah. Yeah. So kunenye indlu yakhe ngala eProtein. Yimi nomncinci siphethela abantwana. uLes naye. uLes angisazi ukuthi yena kwenza kanani. Wawulala ngale namajita okwenza kanani. Namajita. Yeah. uLes Beyithi besithu besibambile. Okay. So uzofunani la yithi sithi sibambile. And bekumele lo chera athathwe kuwe. Uncinci umshaya isandla. Oh. Yes. Yazi lento eshow yazi mayikhuluma eshaya isandla yazi ngibuyisela va. Uncinci ukwangitshela ukuthi bake bababhuka eMpumalanga. Abonjeliki babheka abanye abantwana labantwana bathi asifune nina sifuna ama-show stop. Yeah. Abonjeliki baba nekwali. Yeah. Cabanga mfethu unjeliki kanjeliki uncinci uthathela unjeliki intombazana. Yeah. Hayi incinci uyadele. Mara yenja kamata. Manje le yami qala iyareva cala lapha. Mina ngithi nomuntu angimazi. Kumele ngitafule. Ayireve ngigcina ngiyidaya mara nawe uyabona le nto yenzayo.
So my rev yashaya. Yeah. Rev. Shaya kwasa. Nami ngivele yazini zange ngisabuza. Yazi mase ngicabanga kahle manje. Yazi umntana mangahamba athi uyongibophisela irap angeke ngiphike. Enodo kuna camera lightile la. Hayi, check. Uqala ukuhlangana nomuntu senagidla anazani. Akangiphikisanga angithathanga ngenkani angithola. Ungigayile. But manje liwe ngimtafule ngakhona. Mangathi mina bengingazimiselanga lo muntu ungitafulile. Ikagcina sekuthiwa hayi urepile lo muntu. Naye umdala if undlule 18 utafulekile bekavuma naye. Yeah, so ayisho besisibethu yanani. I'm fit. That's why mina ngihlezi ngitshela. So biki OG benishaya OG. Yeah, wena noNcini. Bekali uNcini mina ngilipa same room. Yeah. So ingakho ngihlezi ngitshela incaza yami ukuthi bheka la. Mina mase ucala ungitshela ngabangani ini kwasha kwacima wazi ukuthi ngiya exit. Yeah. Ngizibonile izinto ezibhaya mina kule industry. Le industry ingcolile. Kanjani? Sesingena manje yazi sesikuva industry talks bese sizojumpela kuma construction bese siyayivala. Industry talks ingcole eva industry. Because mina before ngishaya. Yeah. Number 1 mina into engiyenze kule industry igcwele abantu abafake. Industry igcwele abantu abanamanga. Industry igcwele abantu abayuza nayo. Industry igcwele abantu abathanda ukuyuza abantu njenge-therapist yabona. Kunamanyana ama podcast akhuluma izinto ezingekho. Ngepiano even if abalazi. You understand abazi nepiano liqalapha akakazazi eSoweto lo muntu barukhuluma kakhulu. Industry bafethu it toxic to a point ukuthi noma ichira committee ye studio ufuna ukuhamba nayo. Because awuthembi ukasathane la. Yayibona. So wena iziphi izinto ezi-experience lezi toxic industry asixoxe uzikhave zonke njengoba usho kanje. Uzikhavile nje. Wena ngicela uba break le done. Mina yazi ngenzeni ngishaya ama subtitle. Wena bashayela yona so. Njengoba ngichaza lento kalesi. Khotman kokugcina. Nalama khotman la wathanda ukwenza ngathi anemali lokho lasifonela azosivakashela sithatha sisebanganini babo bafike baqhome ngathi bese mawubuyela endlela akagayi neclipper. Niyeke la yini ngiyasikhenya enhle mina nangikhenya. Endeke mina bheka mina mangana gig ngihlala endlini. Mina futhi angisakhathalele kuthenjwa anginandaba ukuthi ubani ucabangani mangabe nginamali ngihlalela endlini. Ngithola mangekho into engiyisa la unless if ngifuna ukuphusha something ekweyami engazi ukuthi this is my product. Ngithola so angisafuni ukuthi abantu ababhaya bayabadlalela phezulu khanda lami kakhulu. Ngithola so to a point ukuthi ngithi no this is not me. Ngakhatha. Iyakhenya lento le because manje niyeza abafethu niza inkwankwa nonke nifuna Ntariyana this bese yazi abantu banjani kule industry ne. Umuntu uza ngeintention ukuthi ufuna something. Mangayitholi lento ayifunayo uyakugabha bese ukukhuluma kabi. Kube ngathi wena we out blind kanti we out blind. You understand? Khotman mina ma khotman ngicela ukuntshela straight. If awuzanga ngeplan lokuthi senze imali mina nayo. Cela ungangifoneli. Angifuna ukuattend ama braai engawazi mina. Angiphuzi utshwala ngeke ngise ma pool party. Ngingwistele isikhathi sami uze la ngento constructive in a way forward ukungcola kweindustry awubathathe ubabeke siyakumamela ke manje sesizwile amabhoza wena cheka dog yabona this is what I've learned khona abocheri abathi okay uyabona uhamba nama showstopper uyabona no music emfethi nami ngivocalist ngifuna ukucula ngicela ukuzwakala udathe awumbheki ngalelo lihlo akafika lapho ufuna into engaka ngithola hawu okay uphethe nebag uzovocalize noma uzolala uzovocalala vela kulaleke vele gcina mina ngiyaxoshana futhi mase ngibona ukuthi awucabanga ukuye ekhaya Asikuzovocalala ngiza neplan imfethi kumele ngihambe ngimeeting ukuthi ngisikhathe so ngize nginikeza nemali yokuthi uye ekhaya vaya mfethi avaya so icede ngaso sikhathi akuna neproduction e1 eyenzakele lo muntu bekazoyenza vocalala yabo yenzi ngisho ukuthi le industry ingcolile lo muntu unomuntu wakhe bro amshendle mina leso sikhathi bengisasesengile ngisacela udaka la ekhaya yes yangithola
So akukho ukuthi umuntu angafika ubona ukuthi yo la uzongibiza ngebhari lo kusasa ngeke. Mina ngivocalize. Yeah. La kule industry mfethu usibanibani ushaya insaza kaSibanibani awumngani wakhe basibana bonke. Yo. Bese bablome boyi-3 Yeah. khona. Yeah. Leyo medi khona nama outside tour khona. Yeah, bese atshela wena ukuthi khothi sidangala lo. Yo. Azabuya kule industry bro. So Ubani kwasha umuntu omunye umuntu? hayi lapha ngazi. Hayi lapho hayi. So bafethu, the new term if a vocalist lilana ne producer abahevanga ba vocalalile. Yeah. Sekwazi thina ethi vocalala. Bebasafuna ama lyrics. Yeah, bebasafuna ama harmony. Yeah. Nama rave. Yeah. Yes. But yabona khona ngine vocalist bathu sina la se Free State. Uye umntana uthi mafika lapha e-studio ngakuthi wanginikeza lento lena ukuthi you know music to be musical it's more of a calling for me. Yeah. So it's not just something engithatha for granted because of I know when I get into studio I know ngizophuma ne product enamandla. So noma engakaze ngiphushe fund 1 but noma uyilalelo uyayipick istam namanga man uBlack Hole oshayele production Wait up. ngiyangithola. So yeah uye nje kuphela uCherry engazi ukuthi bayithu kuphela abathela bayafika e-studio sami uye nalo umunye wasePretoria actor futhi uthola khona ukhona lapha ku Ubani? bani Queen something man gama lakhe Ngiyomcheka lapho ngibe ngishaya advert. With the Queen. Yabona. Abafethu, don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. What is Soweto Sigeto? Currently, Food Bar, Abafethu, number 1 place of selling best food in Soweto. If you are not in Food Bar, asazi ukuthi uhlala phi bafethu uDecember manje. Inyama ikhona, bring your cooler boxes, bring your why ngifuna ukubonisa iprofile why delete ngiyenzelani ukuthi yabona no sengistraight bro nganyimela yami ngenhliziyo yami yo mfana nami nganyimela ngenhliziyo yami yangithola yazi khona abantu othi mahlangana nabo uthi nayi into ekudala nangumuntu ekudala ngimthandazela eish yabo ngikutshela something enye out isleep wena sanosilima wena ungitshela ukuthi as a brand as a growing brand ntwana kumele uhlale uyi-1 akumele uhlale neCherry kumele uhlale sesitradeni abantu bakubone yazi ngathini kuye ngathi atham ekhodi ngathi islim yazi why ngithi islim ngathi cabanga iDiamond malibanjwa abantu abaningi lose iveli so cabanga mangisendlini abantu abangangiboni bangiphuma bazongiscreamela cabanga ngihlale ngiseminki mara ngifuna iminki imbhuti izongibhuka kanjani iminki because next week ngizobe ngikhona mahhala bheka igold ayihambi yofuna ufuna verification kulentuza ku Diamond ukuthi ngibona ngiyashayela kuvela wena yangithola so vocalize so there's a deep there's it so besakhuluma ngeindustry zikhona izinto ezida yohotman ne sure ngifuna ukubuza iquestion eyi-1 le controversial le hayi mfana uzokwada uzangicolela sihlale silwa mina nawe ucabangani sinibheke ukuthi osasemnandi ucabangani ngale awuthi le usifiso yasePiano Pulse hayi mina leyana awuthami mina ngizokutshela ivari ngiwabonile ama-clip wakhe la awuthi leyana ehleka ngazi ngamdescribe kanjani awu ngathi ichichiboya la muntu uneyinhliziyo sibali la muntu lana akana kahle it's all about yena according to mina it's all about yena makamnandi akanandaba ukuthi umunye umuntu usurvive kanjani ibhlungu right ngona program yazi the thing is sebabonile ukuthi ezibhaza ama artists as understand the concept behind being an artist because leto le ine business inside yangithola so manga engage ku business wena usa engage ekutheni
hayi usifisa ungayi platform or uma jiyo ungayi platform or uza option ungayi platform ungabi specific ngama intentions wakho wena kucala. Yeah. Because you need to have a clear sense of direction. That's what I believe in. Wait. Before we enza into. Yangithola. Wait. Nginamanye ama companies namhlanje aseceleni abantu abangazi ngawo. Yeah. Engazi ukuthi la kula sinko sami sikhona because if I realize ukuthi la ku music industry you have to have money before you can say into ami ngiyiphushile. And then imali yakho uzucala unokho ecala abo TDM basaphila basinokho ama 10,000. Yo, uyoba i-resident yaseKhosi FM for 3 months uye lapha kayi 1 bafike bakudlale kayi 1 mawubuya next week hayi bebathe la i-production bebathe hayi asifake ibhola uzodlala after ibhola uma sekumele udlala after ibhola sokugena indaba sokugena usibanibani sekuyisho kwaSibanibani hayi uzobuya next week imali ihambile. So unokho ama radio station. Unokho ama radio station lezi zama PR. I've learned the hard way mina ku music industry. That's why ngingathatha you know what ngibambe handbrake kancane ngenze iphepha lami and then iphepha lami mina ngizodriver mina ngisalinikeza umuntu angidrivele. Yeah. Because le auto sifisa nyambona ubusy manje no stock. Ubusy no stock angazi ukuthi bayenzani. Mina loyana noma ngafika athi nayi free deal angeke ngize ngithathe. Ne. Hayi. Lana hayi. Uyayibona impact yakhe ku piano feel ngathi uyal understand ipiano or ucabanga ukuthi uyal understand yena. Mamela dog mina I feel like they are killing the culture. Washo ibeke. Yangithola. Oh. I feel like they're killing the culture in a sense ukuthi abavuli inhliziyo. Yeah, ubitha man. Abavuli inhliziyo labantu laba. Hayi. Ne. Yeah, so ingakho ngingathi mina athi ngizibambele abantu abangaziwa. Asithi bathi bona sibhigi kunawe opshek sharp ni big but mina ngiziphushela line yami because I'm versatile. Yeah. Khona kuma piano khona ku Afro House. Yeah. Ngithatha ama elements of piano ne Afro House ngiyawahlanganisa imkhaya into in a sense. Yeah. Yangithola? Yeah. Njengale track lami engiliphushayo manje iChomi. Chomi. Lapha yimi engivocalizeayo. Okay, weird. Yeah, yimi engivocalizeayo lapha yana akekho omunye umuntu. Yeah. Yangithola? So khona amanye ama track amanye nje engizowa release. So I learned to know in the process must be pressa sensibenzisa lento lena style akube ni live instrument nyana. Yeah, yazi live instrument yenza hit. Yeah. So kune track lami engizolikhipha nalo next year ithiwa yena kupenda. Yeah. Yeah, nelinye kuthiwa umthetho abhaya nje aligned up yangithola ama track ready but ngiwabambile. Ngisaligijimisa manje iChomi. Yeah. Yeah. Iyatholakala wonke ama platform. Ne. Yeah. So before cause ukhulumana usazobuya yeah. Sizokhuluma more about business, the music business, what. Layer construction asibambe kancane dog. What's happening within the construction space? Do you find like mangathola imali nga-invest ku construction nami maybe ngithenga lawo ma truck alawo lezo zinto lezo? Yeah. Construction wena program you don't necessarily need to own a plant ukuthi uthole umsebenzi. Yangithola? Ukwazi ubrazo une plant. Wazi ama-Grootman akwazi ukwenza izinto. Yangithola? Bangikhuluma ngama-Grootman akwazi ukwenza izinto kumele u-understand ne language. Ne-approach yakho kubo kumele ibe yangithola. Yeah, khona ama-Grootman in fact afuna wena, abafuna omunye umuntu, abafuna ukuthi ube udisguise ngenye character kule whatever relationship othi uyakha nabo. Because baphethe izinto ezandleni. Ufike utshela uGrootman bheka mfethu angiyahlupheka nje. Emfana ziyakhala. Ziyakhala nje. Ayimloyo bafethu yo. Yangithola? Tshela aziyakhala. Mina no ngihlezi phezulu kwa-appointment letter nje. Ngihleli phezulu kwayo, ngicala ispan ngeke ngisho ukuthi malini but mangiceda ngale 3 months. Mina ngiboni. 3 months le. Mangiceda ngale 3 months ngena kwenye. Mara zongivusa nyana. Bheka nje yami. Njengoba besikhulumile. Ne. Yeah. Mina inhliziyo evalekile anginayo. Sayile contract. Mase ngivukile nazi uwe. Yeah. Ne. So mase sivukile. Yeah. Now ufakile isandla. Yeah. Ikasel It's not all about me no. Yeah. Ne. So constructions negativity positivities. Negativity construction ukuthi yabona hence attached based on that part ukuthi know your people. Because when I register company, if we register, we understand the party compliance. Usenkingeni.
kunama-project abhayenzeka local asiwazi sesibona ngabantu bayathanyela abantu bakha ini that's part of i-local development so abo sub yangithola kunabo main contract kunabo sub yangithola and abantu abakwazi ukufacilitate izinto ukuthi main ikwazi ukukhahlela izinto amakhansela so be friendly nabantu mfethu abaphethe izinto then uzoba mnandi be friendly nabantu abaphethe izinto and then mawumnandi ubonge futhi because sometimes noma ungabeka izuka eminyama lana at least angeke ubeke izuka ubonge mhlambe isister uyenza izinto asister athi ngibukele beauty spa whatsoever sister man le eravera man kune special nyana over the weekend uthatha umuntu wakho nencosi nithi yangithola uyikhiphe leyo 30,000 uthi umelele uzozwa ngekhola ntwana yami unjani sharp man ngishoda ngemali yokubhadala imoto uthi abamba nayi 10 sister athi ntwana nayi appointment letter man 1 million 1.5 sister nami ngikhona mina ngizakukhulumela waya no singenza nje example ukuthi ezinye izinto nawe uvula ingqondo uvula inhliziyo izinto zakho zisishaya so akekho umuntu angifundisa ukuthi ngisho nasesigela yabona the reason why isigela ngeke ngayitsho ukuthi angeke ngize ngiyesigela ejo ama degree aplagiwe emabondweni basebenzile seba retrenchiwe maqeda retrenchwa uphathwa i-depression akana plan lokuphanda I mean ngitshela reality jo angisho ukuthi isigela kanjani bagrand abafundile yabasebenzela but hayi isigela ngeke sisebenzele sona so bafethu we sometimes have technical problems but then we manage to fix them. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Ukhona uzobuya sazonitshela more about ama constructions, ama negativity nama positivity wakhona. So manje we are about to wrap up the show because dala si erilo yabo. So ukhona lam uphezulu kwani manje ofisa ukubona music wakho va ofisa ukusiza abantu ukuze iphelele va. Right now nje ngisafocus kulento ye-construction because ngiyabona ukuthi iyangivuna. So in terms of production of music ukhona usuready kumele ngu-submit ngu-release. Ngidecide ukuthi athi ngifocus kule construction because inephepha kwami. Inenyuku and ngapha i-production of music ifuna inyuku ukuze ikhule. So basically mina what I've structured in my mind ukuthi let me just focus on getting the paper first and then kana ngizo-investa kwinto kuma-hobby sengithatha njenge-hobby akusase ngithatha njenge-hobby business akusase into inhliziyo yami engathi ngifuna ukuvuka ngayo yangithola and then from there ngizoventure kwamanye ama-businesses. Okay, right now into engiphezu kwayo yile kuphusha le single track ye-Chomi. Iyatholakala wonke ama-platforms. Chomi. Chomi Boza Opshek Chomi iyatholakala. So in terms of ukunceda abantu bro, mina I'm one person oba naleyo joy mangibona umuntu avuka ngento ngedirection engimpointe kuyo. Ngiyangithola. And akusi it's all up to you ukuthi ukhetha ukubona lento engikubonisayo or ukhetha ukubona kwakho. Because ngisho nama-Grootman aphethe inyuku manje noma ngingawafonela kunento so kufuneka noma yi-20 tawanyana alibela nayo uyayibalisa umuntu odriver le train nangu sekafuna ukuhamba phambili and mina ngidila nabantu abaspecific bavele bangithi mara yini ngathi umuntu wakho uyaphapha lo yini manje pocket yena kuseka yafona ufonela time mvaleni uthule ngithi tu mawufona ngihleka nawe ayithi ungihamba phambili. Ngilaka namaqethe manje siwabona nini abantu laba ngithi mfana labantu laba basafuna ukungibona nix bayangizona angazi ubani utheni ngami because akukho ukuthi ungangifaka esenkweni ayijo akukho ukuthi ungagibela itaxi khomba ijozi lapha sithi udriver awuze ngapha ethi driver mina ufuna ukudrive angakushaya shana ama passenger. So nanoma ngiza angazi le sister bathi lenzeni kuwe wamiwa kancane ngayi-Adobe le sister lidonse umnyango rafa ngithola le udriver yaphuma athi ngilungisa nge-1 la bam
GBV uba indoda akaboshwa umfazi akashawa noma ngaphula uthakaboshwa khuluma bomama abadala bathi uyaphapha ngashaya umnyango kanje ya uyadelela shuthi nje nawe wakushaya kanje yabona so masibuyela ku GBV abafazi bona bacinezelana nabona oh shit nginamanga ringe bani ithi ngibuze wena ke sisters ne sister kubangani bakho ubani ubonile ukuthi abayengakho babona ukuthi laba bafake laba akana bangani athi abathandelana impilo hayi abathandelana impilo labantu and yazi into efanele wasomhlezori ucula kamnandi kanjani unabantu abuya nabo esikoleni sokucula mara bayamvalela uyacula ngizatha kushayela ingoma masiqeda ukuvala ishow sure yazi bayenzani bayamvalela yazi bayamvalela une voice enkulu ngidlule zabo yazi bengisho earlier on lento lena it's deep Joe it's a calling for you to be a musician or to be I say musician because you know I always correct people mabathi u DJ I'm not the DJ because kuna le myth elandela abo DJ ukuthi abo DJ ifebe mina I consider myself as a musician ngiyangithola and I'm more into the business more than the face ngiyangithola so the face is just a bonus ngiyangithola so music it's a calling bro mina ngayicala emva ngoba sahlala emkhukhwini ngayicala emva komkhukhu ngishaya babathi mabathenga ama-archer nani ngithatha lezi zinto lezi ngishaya igubhu lapha ngisangoma wanokho ayisangoma zamapiyano ngisho no mfethu you know not understand because mina ugogo wami bekumuntu onabantu abadala ngithola so to a point ukuthi sengithola manje ukuthi ugogo wami ake wangithatha neshela sedladle nosifaka endumbeni ngafike ngafenta mina mangiphapha ugogo wami athi bakhetha wena milo leswane nje emhlolo so that's why ngifake nama-beats ngiyangithola so lento le deep kakhulu bro wami so that's why ngiye ngazithola ngumasekeli ukuthi ngithe mangiyabheka la ngizongena enkingeni la ngihlezi ngiseyinkulumeni and akufuneki ngayikhipha ukuzikhipha kwami ngifethe izinto zami ziyacala ziyashaya manje zimnandi ne khulumani lami yazi mina nazo khuluma 2 hours esikhuluma more than an hour I think it's 1 hour 30 minutes ne it's 1 hour 30 ne hayi production team yami ikhulunywa isilungu since ngichange production team yanyiwa you are people kick like a public ne it's public post alikas couples dango yes so it's ungizwisa yena azosibamba ngeyiwanda uzosishaya eyiwanda akuzwe nabantu basekhaya bakuzwe ukuthi abantu abasekhaya dog if you working on anything 3 step anything okay qala khona unengoma unengoma piano 3 step piano afro like uyazigela for music so she's a vocal coach so uyakutshela ukuthi as a vocalist kumele udleni kumele uphuzeni before perform kumele wenzeni ungayenzeni before recorder ungathi cause strain your voice phuza amanzi awoma uphuze ihani like umuntu before ku record kumele abe khona sessionini atshela wonke ama vocalist ukuthi yenzani sona beseneke okay ngoba the reason why ngibuza ukhuluma nomunye umjida about to make something unendawo bathi Kings report so ngifuna ukuyoshaya ilale ukuyoshaya launch esingeke khona la so if open ngayenza show ukuthi uba ne platform because you know it's all about putting each other out there and sibone ukuthi mhlambe after that but mina manje e-studio it's next year ayona no music akangeze ngawo la ngithola so ne ngi-29 so uzoyiconfirm kahle okay bengisayishela nayo as on as vocalize lapho uzivale show unjenge ngoma we yanishayo sobonke don't wait
senja ngaphandle kwakho wena uyingoma uyingoma engathi kuyoboya yona eshayo ubusuku bonke ndiyokwenzenjani Asivale. No, yasengicabangisa ubuthini. Siyamaphoze lisikhathela amaphoze bese mina nyangena ingoma mame sayidlala siboshile ulele dabula kwazana. No, kunelinye ibhithi lana mfethazi bekumele siligibele noJohn Barreto. Yeah. So why you take beat mina ngavala ishow? Yeah, singavala. No. And again kunenye yaseKaslamba to Jingles man. Kwenziwa one man show. I think Homecoming. Yeah. 29. Angina number yakhe but I think mangathola number yakhe ngikhulume naye maybe mhlawumbe ngaba interest ukuthi eze kushow. Yeah. It's all about pushing each other. Yeah, I can do that mfethu. Unity makes wealth. I mean noma ngabe kuthiwa unama differences nomuntu but mawubona izinto grand. Yeah. Uyamdonsa. Yeah, yazi ngifuna ukwenza plus nango azi. Ngifuna bafethu if unama band lapha ekhaya sifuna ukushaya ama live band session every Sunday. uAsomhlezori acule then kuba neband ishaye band uyangithola babeletha ama platter lapho you understand leyo vibe ne so bafethu thina uthi senze kanje uyadelete nawe no mangena lapha kule kuma audio ngithika konke manje usungitshela ngespace mina ngiyasho ukuthi ngidelete nezinto ezinganangqondo kanti udelete nezinto ezinengqondo so bafethu don't forget to like and subscribe and leave your comment down below to Soweto Sikhetho ngegama ngoKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kavela Motiba aka Mr. Cool himself. We are currently at Food Bar bafethu. I keep on saying the #1 best selling place that we sell proper food. Not ukudla kwa last month or last week isinini moqeda ukudla ngathi udla poison. Na we store every week la. Ukudla kwethu ku fresh and the cold drink yethu akusilese emakuleni aba change barcode. Original. So bafethu make sure you pull up at Food Bar. You have fun with us. Meet us uAsomhlezori, meet uBhoza, meet uNtariana and we have fun. Peace to the outside. Do you have anything to say before we vibe? Thank you for having me guys. I appreciate it. Asikhuleni. Ne. Nango 2026. Sikhulu kakhulu ukuthi singahlaphula sonke. Yes, 2026 sidla kayi6. Dako. And don't forget